Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani ngani bushurani khair malani kaundo mlio harumazi sanansa za dunia. Watukufu tsimiba no hamashirizi zano bengwa ngabanduko zenungu zinungwa unoka kasusta ikiwandu. Shezo ajujibiwa dokana zista ikiwandu dokana rahime wanrado ambe makaulu yoka ya ndodo lani wa hena usiku asingar ambinio kaya homi watu banu rujohanza keri hensi mtsango armale bangwe rdire hensi mtsango so Mwenyezi Mungu wongeo sikwalilo ngarjonji ambabe armala me shahatu wayo yoka ya watukufu ngamonao kanga redungana haruma uziro kwa jana tsandise director yenu sha wa hodari kwa njiao we pirateze konti za hatu shatsundu tartibu tirejeza ungabo tsonokana lazima kazi mada sikazona kazi kamuhimu rinrejei njenwane sembabi armazenu kutoa hizo ungabo hadana dani deila namne kao wanadamu himi haudunga na haupeo okaya mrungu hisi okaya ridunga na haupeo husu zihazi husu maisha yabaladi marudosha le zambabi baadhi ya wanduko ngoelewa kaya ondo mwendo wakawudunge wado dawe kazwanya nyamba bahanu wana wagangi ili wanyanyao warejedingona harwe shahao daone sambabi harmulo dalilifu kandi zorenshio haruma lebangwelinu ngaronao kaya aina saya ndwalo manu shanugwa dalilisha nao ngone yao bonezi na libonezi lo pia ngamjulibiraho jimlefu yokaya hata haruma mdungano leo ngabo wadungana mweze daula haki ngabo wadungana mweze serikali na zunsi pia shawana mukatwele okaya banu si wa Mungu iladhimu ke leo wanrua kai haruma namna okaya hani mru yastehe mwanyanya akaya mastehi yo hinru mastehi yo kairu Mwenyezi Mungu rano kana leo mru yadhalilishe mwanyanya hauya mwene mru tsihinru wonge hiyo ngamjubira hamada nzima hambili ada hapo ngamjone sambavi haruma makauluko bandu wanyanyasi ila namna ikaonga ngwaji tekelezao haruma ikao mriele ukaya leo umdu rongoza watu shangala dhimoti senda mriado ujua kwa wanadamu kwa daraja na daraja ili wanadamu washinde waelewe ridungane wakamanu harumweze siasa ro harema hao inu haki hao kedensi hao wanza hao inu haki hao edensi hao sha wanruafa taratibu yala makaulu na ila namna mjelezo na ani warashide waelewe ukweli ngwa daba eri ladimuru dunga daba shekarba kiarumwa namna ukala leo mriaje ya dharau manyanya bahari katifikira nzima denae wanruare mane mriamde ya mtoe siri yo tiru kao kechule keze bwana kena uparufanya marongo shejo kamuhimu de kanale oni mwanadamu atulizana haono namna kwa ladimua si riyeshi binadamu riyeshi eli Mwenyezi Mungu anambia riyeshi watukufu ama deli rijuao ukaya kabati wandu wengi kwa juwao kana leundu kutoka hunu utwadisa maisha ho yala kutujwa rudandabi wala mwanyanyu hatujwele ukazabahanu uivivu wa mwanyanyu na singa rujoka ya haini mwanadamu yeshi amwe dunia ino shauo ngwedo heri dhike Mwenyezi Mungu mwanzishia shakabati mwanadamu jukona mruko mwana mawingi na daraja mwana mawingi jao mriabe kutabiho roho hahumienga humrajweda dufanya masahiri ile mwanya ulare jedingona haramwe maisha wonke kadano nese waruonoka uo mwendo wakabanu hana mrukao haju hahende hauno mgangi ili ya hunde maisha hai ili ya kazemo ya nyabahanu narujukana zarongo hizo haina mru ya juhenda wana mgangi ngena nsi humengo mine kana ufanya ibada hii kubaliwa yani kana uswali yeswala hii kubaliwa kana ufunga tsumu itsumu hii kubaliwa yani muda wa tsumengo mine Mwenyezi Mungu ahwele usiu kelo kosa zero shesu alangio banu yemru ya jahilo usiu ya dawana mgangi ya helo usiu ya jaya hafa emru ola kabla hiza tsumengo mine emru ola fu kafiri au emru ola fu islamu ani emru ola kajafa kafiri akaimru ola mtume sallallahu alaihi wasallam mbokaya haina ani man qala la ilaha illa Allah fa huwa muslim haini mru ya kubali ukamye kabati Mungu kati Mwenyezi Mungu abumri islamu yabo emru ya hafa na iha helo usiu bahide hafanya ugangi
yabo kajafa kafiri shaiba kukaya Mwenyezi Mungu wae hamhela usiu habo yeda yafanya ugangi na yeye mujokana mreda afanya ugangi abongena nsume ngomine yani kana ukubaliwa ibada hata yabona rijoka yo hatwari nziro okaze rugozinga zifanywa ni majweni banga mwanzo ni kena daraja fulani zirugozinga zifanywa ni wa baba azifanywa ni wazaze rijoka ya banu emarje ya hatuzo nzipia karujore joka furino do Mwenyezi Mungu eni mreda jeleze ngazono mzaha ngarono amenu nungu abatani kana mratu juha edi akaze mwa nyamba bahanu ngamchomnika ni mfano amina mwanama ikawa yofanya hazi vyo poro sede komori ngamfikiru kama no yenge hunu ngondone mesha mwanama wala hajani kaunambi okaya usiku mkono usiku ende hazini baada hapo yende kwanza ashanje yarengeze nguo yende afanye hazi hapari sababuzi yavurizi wabotsi hado yabe yavala baada hapo yende akafanya hazi shaka jajue za tena yani hata mpaka bahangela pitali emindu yahe bere hana nzonzi pia kutabiho odwangale goshini katujo ukauha na nzo pia ohao hadwa johedo ono mruha wavumbuli ya swifa arambo kaza swifa za hemruoko ufanyo hazide naye narfanya tasio zirongo zinu bensi rongo njema nsi rongo kau Mwenyezi Mungu ngeradhi shanjo kaya mruade mizi za mirongo zamani yo shani Mwenyezi Mungu katsiradhi nawe muda wa nsume ngomine kujambe kango zifanywe na wakati ya butso tolwa harumole buku wenge karikaradhi heni mri amini maisha heni mri amini ya omba Mwenyezi Mungu yani kamru maisha mria kana uvukana nifanye taratibu zo kana kahamade mruola shati ukanifanye taratibu zo kana mruola ndina mwangamize au mruola ndina fanya ugange au mruola ndina mtimizi babo yo utu binadamu na singarujo kai haina beti zilifanya sonsipia sema kwa samaruvu kujwa ba ge parfait wala kabati mrujo kange banu ngurongo kekatina afanyao kakatina azifanya yode hali shaho shelizizana yo muhimu nketino kana paka ubale doktora shekanga wana mafunvu maili Mwenyezi Mungu radhi hoja uzambe ili unusuru baadhi ya watu kwa tudiriki zengozila watukufu karuda tendera angalie aruma umieshwa hatu ujaru mazerongozo nsipia amadeni na hamba husu siasa husu ndongozi nchi kao ngasivanga ronao kaya hata utso kamrembe manu utso na mndu emadzianu ya landahu yembuzi ni landahu yewoi hapo hadahu yewoi riele ukaya zirungo hizo hata mtume wae haka mwangono usiku haka urongoza imapapa kwa Maka wakati ngo hadisio baada balango hadisio waja mru yamba Ibn Maktum uo mru mfumatso mru bahi silamu ajabana ngo mrongozo baada ya mrongozao shani mtume hambadingo aboso wala iliwa ni kevaleri wala mapapa kwa Maka kango warongozo ni ayasi hii habasa watawala anjaahu al-amani hambadingo haurongoza wala wanike valeri yanensi wala Ibn Maktum yani hajaka uharazizi wakati dene mna hiyo yani mfano enesa ukana manadamu mruka judhalilisha mru mfano enesa ukama manadamu mruka duene ya mru mfano manadamu enesa ukana leo na mayanyu shauti so yeda hata ngaba hadithi ambo kana tabasama kafi wajhi aika sadaka uzone mayanyu ufurahi wa sadaka yaboko jamba leo ni mayanyu umbedingo hawambe kutsumwangalia hau msindihe hau hebanu mrende mbuzi zonsi pia nasangari joka ya mwanadamu woi uimrikao hatukuziwa wengela dhima makaudu hamada yayo rudo yamba ili rido mungu sababe shihaya rielewa yokaya hoplana sheo kena ribela na barongo na sime silamu hasunsi pia kabati mrujo jabano ambe shabanu kartuli nda mru ajabana rongo zikatsida so hafa wafu sisi rulona mwoni jokange na makaudu maili na himeya yambe ini sarujo kangara bono kwa mada zinu haujirongoza ritendera wane wagangi haujirongoza ili ritilwe wadharulana yabo yonusu yonisau kaya ramina mbao rasirujo tulizana rishie gejodori ni kambabi ye imani wakana leomra tso jua mredanga mizamaya nyabure leomra titsona mwanyanya mruha mdhara ubure yani gejodori ni kanusu ya ukaya badala ya karke na mafunvu kume ya ufanya fikira mada ya dizo shaka jomkini sharka na mafunvu mane yani ritizifanye wenge hoshelezana mamirongo zamani yo muhimu haku watukufu ngaruwa nao inamna kao ngarijitekeleza wabanu wakangaruwa nao kaya inamna rongo wao banu ngari rongo wao hauziro
na si ngafikiru kana Ibn Abbas harga hadithi wana mtume ambao ka khatibun nasa biqadari yankulihim, yani eka mrungurongozo wandu nradu angalia za daraja za ho wandu yokana leo mrungu zao ofundi wangu hapo mrungu zao mtu mzee wangu mrungu zao mtu mjomba wangu, yani si sorongo wa hambaba na mrungu zoe mwana hangu okaya hini sorongo zo wandu kanzo angalia daraja he mru angaleza akili za ho wandu akana sime silamu no silamu rabwa si unyanya si bazima yabukena ukiriri dharaulani ngari joka haina mru ya dharau mwanadamu islamu zo haramu ngajua sababisha zimtemroni abule yani yoti haki yoka inde mane kao wanadamu wenji kwa tsoshendo rambua yedira wanonzo wende rekaya dasi mrujo kana leo ngasi ngarishangira we yezi reka mrujo shangira yezi haina rongozo nsipia haina rongo mwanadamu yatutulizana rongo za wandu hadabu yaonesa zila fikira ya janizo ya zambe ili wanadamu wazirenge wazifanye hazi shamru habalia hatartibu yoka ya mashangazo na udea na udhalilisha, yani hata zila fikre kao wewe uzibalia ujebuzinike wandu zoka kana mana akaya mrukana ushinda yelewe ka mrengo dazi we mruko msujwezo ya balaje bana jarambia dazibi na wewe raili ujitoa ujebanu yabo ujono kanga we dhamana ngauna ilmu ngauna msomo ngauna akili yomkini shakutina ilmu shanga wena upezo amatso ngawena hikma yokajubu wandu matso uonese wandu enzie ya kweli wandu adhimu wadungi rekaya dini rekaya maisha rekaya haina ngozo nsipia mwanadamu ko ujiaminu kange dhamana ujovanu rekangu jo hikma rekangu jo hamsomo utu zamba haustehi wanadamu wala yapozima kauli yale ukana maana yode maana ukanga rujunda ukaima kauli ya hatu emenji yabaki makaulu ya heni yabaki makauluko hata mpaka dabaha baadhi wanadamu watunguru zibanga manzone mwenendahu yabanga manzura sulinda mru aje mtungwa hamo ila pizana mtsojene sakwa lego kasijao kasina fikira fulani au leo sisi rudungu upande wakana revure wandu ndo Mwenyezi Mungu shanga haruma namna yokana mje babanu sisi waru dhulumu si ani babaki namna yokabakemelezo zaidi ya kwa wanadamu waelewe ili wanroshinde haula haina pande badi rungo nzima badi kawa rungo na rungo wae hao yokanari sindi wanadamu ri hulo wanadamu ri rulo wanadamu akangara aminoka na ishikomorisha hatu haina mrula na tengwe yazo ndo aminifu yo hujo mwisizoni rijari rambu ukaya wanadamu woi vanwe mdhulumifu shaba labu yalona wanru bala sarimnika aminifu zirungo izo suzi wananadi akaya sujarini banu riwana hawanu riwana hajao shaujondro komisizoni eni mru ajita yabonge yona mna ikawa tsikadano nise ukayanga mwanduko ujo honesa ukaya imi boko mru ya da ulode na mru ko ngudhulumu yabo nge hamandai garujua ukatarma ima kungumanyo pia kasukaya garujua ukaya leori za loho malahuni hatu shaze fikira za mbaba za mjomba za hoa nyanya wa mru zopa kajaporoka nzima kujamba nungo za ukana lehunga mnadunge siasa au mnadunge mpira au mnadunge basketi au tita wando heza yani zarugozo kazi kanzima yabona rele ukaya rai lingar aminio kana kano paro shindar ke fikira nzima yabeka ngarungoza nao na rungozane heze daraja ne zankili shika lehunga msungono kaya mwana mawe ibora la dao nzima awe manama woi yalo manama ya jar na janzari ya ndunge hula nendao ya haraba na tsopani be abona tsumde na singar aminio kana haina namna nsipia reka partire ka anda henu ro nsipia gamo waru ko judunga waru udhulumi fulaka kwa usaidi ya bala kwa uono kango fanyi wao na yoke na parokiru kana leo richo kana panu mtume yo hojafanya dawa inkata tofanya usiku nzima yamba Mwenyezi Mungu amba mide nabii wa hai Mwenyezi Mungu amba kabati Mwenyezi Mungu asindaye Mwenyezi Mungu amba ritimshiriki yani katatu za baba bila usiku nzima shabo akauzamba atakabatsko ima wishia ngabo akahumona mjufumo wadwenda hata mzima waili wararu hata wandu jaru muslimu ambabi pengero goza urongoza wandu sirongo nyangu rogoza urongoza wandu zunu ekabla manada mgutomo spria ka izo namba banule wabonada munatsonele wa wandunge yaweza dunga abo ndukamrujo reje ya jala huo wandu wala
Okango jwanza utespruka zila wabao kweli na zila wabao za lazima radunge nuyitside namna hiyo. Eni sambrambao rongo yambao rongo yukarari ukazambe wakarukume waili yukirwa ili wakubali waelewa wananeka waharaya yende namna yabonge jundo kai kama nada mwanzo hansa mwespri yako ka izo na baba kweli ngela ndemo rondunge inunde enzie ya kweli yabo mwanadamu ujote esprio yabo ujojunde kai kadwa vili au kadwa ramu ya jadwe la huo wanadamu wala ukaanza barindi nyejao nyimadui anigejoju honda mrangula huo wandu akanongoza ubeha message nongoza urongoza wandu insirongo nyangu ko tsoma rongo wa roho elewe utsoma rongo wa roho kubalie wenge wana nzondre jenda ba daila namne ka sizone sambanu ka khatubun nasa bikadari wa kulihim anikale umrugu rongozo wanadamu shamru na dobi misa zidaraja za wanadamu ni zankili za wanadamu ili message jojo hedano wakakuna ujo bala message balo yokangorongozo mafundi yafundi olojo kamba bala ngorongozo emwana wazaya yabo yetinu gukongo jo paro henda kunojua nongo aminukana harume esprit yaho inisa ujuko to wakaulu yabolone ayekiasi hayo inisa uto kaulu lorongoze mwana yotsinde namna ujuko to wakaulu lorongoza zuki waho yotsinde namna ujuko to wakaulu lorongoza fundi waho yotsinde namna ujuko to wakaulu lorongoza mbaba aho au mjomba sheni sa urongo wao yani akili ya mwanadamu yofanya hazi kanga mrongozo mruzuki wangu apa mrongoza eli fulani shekale okutsuo le ukaya le kaululitoa uifundi na oneki asiahi ne yankili ya shanga mtsobe hama mrongozo mwana mtiti yabo bengwa ngawe na ilmu bengwa ngawe na faswaha bengwa ngawe na hikma shema kauli ala pia utwendezayo kaheni mwanadamu yaono kaya weitsi mrukongo bimiso katsono kawe mbaba katsono kawe mjomba katsono kawe ifundi ya mwanadamu pia ngwa tawao yani ila dawa ya hao ketsunde hana maana wangede mana mimi nakadhani vile mbabi nonesukana na ribimise yana makaulu ya namna rambao haramaze directezino akemba ze directezino zita uhara wandu wenji zita uhara malaho zita uhara harma rongo zinji akani mnukutsono kai manya nyamredo darongwe bala chango de adi arengwa mwanamsho hae arengewa baba hae arengwa mtza yani adweterese wajawa harma ye directe wo mwendo ikawo mwendo wa kijahili akawa silamu kutsu stahiki mwanadamu wabawe silamu ujohime banu utowe siri ya mwanyanyuho ya tsurenda rongo ya tsuhamba shado tsokawela mwanyanyuho ya jambo rongo banu hauone se fikirai hauone se ankiliai hau amini yokana haini kaulu mwanadamu yalamba banu gar amini yokaya katsi leo maudu nasi gar juwao kaya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haini kaulu mriyalamba illa raqibun aw atid ngwanzio kojo hamba yokengo makaulu mema au makaulu yotoanru haruma ujinga au makaulu yokaya nusuru wanru kama aminukana maudu mrie hifa shema kaulu hayo ngajono suru mru ibangengar aminio kene kale umru jobanu au jamri ya rongo makaulu ikaunga jufa yiwaru ngaju sedi ya waru kama aminukana kapati hasara dengo wanadamu bangi wanadamu wajura biha au ngwaju ya tafsiri anai au ngwaju haba zinrojina yokabati manadamu joshida zi wanadamu watsabe hini namna nsipia jeru kana mimi hoja warona kana mtsirongo sisi heze yokti nongo jikonge jupa rumkinishiha yokana ni bae hanyo hangu ni wono kayanga mu aminukana bando bahanu jonda ajiri bando bahanu jonda namna yorongoa njena berongo konga aminukana tsirongo konga mjoni demndu zike sababisha kenge njende ziwa shazi ndongo konga mambo ya generali hauhusiana yokana swana damu zisilamu swana damu ikao garizunguli yao kabatsulo parfe kabatsuka katsina pase shaho shelezana yonusu yokana idorni ka imani siba hingeju tsongeza nokuzinji ikao ngara aminoka za daraja za wanadamu pia zutsi sawa kabo wanadamu yokaya kwa jawahi wa birata babahanu nuwa junungo umanga hunu kabo wanadamu kongwa junda ukomori kwa japarwanda babahanu jumkinisha kwa abahinu hini mwanadamu ngena telefoni shaya bwe telefoni yahi elewe danger yokana mwanadamu wada yawode mgangi ya mungu kwa haruma umaniwa mnyezi mungu mwele usiu haruma muda wantume ngomine mkinisha ya zijuu na zilaka jako zijuu ya rejedi ngoni mwanadamu umruto dhalilisha manyanya dhara umanyanya yotsi haki bahata mtume amla kanatsi njema yani ya mwanadamu bahi harenge mbabi ashindi leo yani makaulu amanda yani ukanaribirane haruma
umyeshi wa hatu yansi makauli wakana mwanadamu ya dora viha au ya do wakanga aminukana mimi wanansuwa mwiso wanu kati mibanga ndrongo kabu wanru watsungwenda we segelo nzaya banu manahanyu ngombo jau ujwe sababisha mulwaya yani dala ruko wo wapeuze roho ngwaonao kaya bese kati yani ngwaonao mabesibani windu mali ni hundrao ngwaonao hamba banu zinrongo hau deila kama nadamu yocho ujwa hivi wana mwanya jau wendo watu fitina wanimani se wantar mwajau ala kul hal yote no wekao ngejo rireja za lingoni harumwa zilambana amini yokana rijerdo tsanga rekaza kidunia rekakaza kidini bengo mafuvu maili okariambe ngarju yamba yoju kauno kangu jari de batono karimde yo mana ya mtu okaya ubolala mru wa heche kabati mruju kolale na fami kabati mruju kolale ne mwana shay mru hifa ngutsobamba yende yavurizwa bala izerongo yafanya wizo izo ndo juka umnusuru obahanu ikao do yaliyo ebenge hautibizwa tukufu ngari juwao yokaya harumezo na kamba banuzinu pia akamga mondoleli wao kaya kweli yamba as-salatu imadu dini swala ndo mwimdo mshinzi wa hedini man akamaha nejoihimisa fakad akama dini wa man khadamaha nejoizingana naye fakad hadama dini zo kweli chabanu uislamu ti swala bahi uislamu nganzo ukena suri rehema ya nyu nganzo usedi yema ya nyu nganzo timenye mwa ya nyu nganzo utide yema ya nyu nganzo hishimwe mwa ya nyu okana ramba siwando azima no kuno juamba we mwanya wa mru we mru fulani we mru karibu na mru ukensina makauluko umdhara au umla pize ala kula hali yode mana mimi no nesauka banu uislamu huo tsoronesa inamna yoenshi le wata utsona mrunjoba ubengwa itside mwana mama mao shauka umstay umnikesheo uyo eto jiba Mwenyezi Mungu eto jibi wanadamu wengele hoko jarikeba no rudamba makaulu rirenge kaulu ibn Abbas yaranga na mtume yoka khatibu nasa biqadari unqulihim yani kamrungu rongozo wanadamu mbri adorongozo wanadamu heze daraja za wanadamu ni zankiri za wanadamu yoka yode juna faisha wanadamu ishatulokana leo rijeri melange za ngozo tsipia na singara aminoka ya haina mndu jokubali zinongozina kauzamba banzo tsipia sima kosa dokana baraka batujamba banu ngorutolo mawanyizo na banu weja hata wewe udojangala wotujiparasa kabanga wana makosa anga wana ware haso tsipia shake no uzia ukarodesheleza akanga maminukane jokubalizo pia yokana leo nguto hizo pia leo mrukatula huwa wandu mrukatula piza wandu mrukatudalalisha wandu mrukatujohenja manyigangi mruguste wanadamu mrungu swali masodo bane ayako jambo kaya innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu yani wanrikao yani manadamu ikao wanadamu waamini ikawafu basi kamruhafu na uamini kamnyezi Mungu wende Mungu wangu urudukubali zila hamba yani tidoka de swala bai shaukubali zinu raka uzitwaba na zingi za hamba haruma hadithi uzikubali karjamba sitima kosaro baraka sheka uzikubali zanongozila tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu yani malaika uja wahimilia sawa ufao bala orangawero kautike mhara utike nosiu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun garjohu bushirie mbebo ikaondoranika mihadi bumanadamu yani siwanu konga babirao rongozi nji lohunu ridwazao shala kula hal okala ori jere eshelezizane aromo muhimu watu vanu kangaru nao kaya rasana wana shahatu rasi babani hatu rawahu watu heze kiasunsi pia wakatungo bwe telefoni uparisa namne kaungo tsohisikana ani makaulu ya kikafiri ya kijahili mla huo mla pizo mdeyo mtola na zenguo ani rogwekao maudu ngarichuka habaje mwanadamu mwenye hifa maudu ngarichuka mnikasufendo ne mwanadamu mwenye hifa banga fikiro kana zikare jo mama mria safi mru mria de amru shamrugu tweshelea yoka maudu ne hifa imakaulu yanojanga ani kwaruko jikuni waniache nwaru wasawa ngwa nawe zala mangizo zidalili ngizo waruwa unaukanga mibanu ngamsafihi ngamdeo wanru ngamlapizo wanru nsina mruni mrao ani ngamjono kabada mimi Mwenyezi Mungu yabu maudu mia mjuku ani wanada zefami no wansani ngojuku hada wanduje wajukamba mimi sikamrumema wajukamba tikanzo wanadamu wajukamba tika usikino wanadamu kama abinukaya yabo mwanadamu kuto jilisa hasara bure yende maana Mwenyezi Mungu abaka inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an
walakinna an-nas anfusahum yadhlimun. Kama Mwenyezi Mungu akadhulumu wanadamu na marongo, sisi ndio tusingojidhulumu. Wakaresha lizani watukufu kama nokainu muhimu harumana nukta namna hino. Kanga amino kanga wandu wengi wanja mwa Facebook zenu wakati mbatungonja hata kwa tunda tamba faida, wakati wanja hata mbamradi kwa tuhunda amsumnikani mfano. Zoni hundra nadi ziparo ni hundra zini hundu nyumeni banu. Rende bafumru baada bala rungwa swali yawe mruola. Sikawishie mruo ye takbir ya mwando hasomu alhamdu. Abili hasomu alhamdu. Araru hasomu alhamdu. Yani hasomu alhamdu na mruo shihundu. Shabatiko blija ni mwambie bala. Wahamba badi banu sabahashanga waruko kabafumru maimamu wahamba yukangara swala yawe mfuoi takbir ya mwando Allahu akbar wa rusoma alhamdu. Abili wandu swali ya mtume ya ronrombe mfudua yani ronrombe mesilamu dua ambashabe seyo waomi kakayabo mananja parishia shamin sofikiru kaba noe kamru amba Allahu akbar msosoma alhamdu tartimizi yani kama ndongozi njika uladi murdo nikana na faida babi wakati retseshi haya shahui bivu numdezano numlapizano okaengar aminu kaya zinu kazino paro shinda zimasulibahanu rawe makaulu ya jakansi sawa makaulu ya jabimisiwa imakamrongozo wandu banu ya kansi ya tartibisha ya jokanga rongozo wandu walona daraja hanami wasoma hanami ya mangela dimoni weleze hezankiliza hao nize daraja za hao baada hapo nipe message yangu laalla wandu walangwa jonelewa rishideru ndenzia ya kweli iridunge ruundeze faida zisahau suwa ya kidini suwa ya kisiasa sheni sabra joja banu kutsube misa emakaulu urongoza wandu wakawanua wandu jumangu wanandu wasoma wanandu mafundi wangu ani shango tsono kaya ngotso warongoza mande mwana wazaya abunsu aminu kana mbrina wane bana hata yaweza dunga buju jakaule ya kaushie people mbrake nsado wala huwa mrere male koti hata izo andu wakazitsa zivire wandu wenge watukufa komori jakaza latse wakati yondeze suije kauti wono muhimu njenjeni tsangebanu dukana handani ujarone sukana Allah ngari rengeza ngozinu zirende maji haujuhande rafanya ugangi irangamizane rimengelane maisha shakartu aminu kana haina namna mdu yaliyo yode namna Mwenyezi Mungu ya hansi za mru duniani kuna ujua wabengodo ashili mru fulani mwanzo utoka mru fulani hau bade mru la kutsama daya mdu tsokondo amuwe zotsi pia ngujua kaya haini saujodo waone mgangi kaona nsumengo mine Mwenyezi Mungu holani yani kuna uswali kuna funga tsumu kuna ufanya rongo Mwenyezi Mungu azikubali natibiri babi tsonesa haruma ibn Maktum yokana ibn Maktum imru kao imru ubahi mfumatso hende yao ni mtume arongo ende na mtume enda parisa mtume ngende mababa kwa makango hadi sobala hamrumiza mtume Elia muone mtume haboso yani hambadingo haboso wala mababa kwa makango warongozo ni ngono kawa nwandu wa daraja haransi ibn Maktum ba ibn Maktum imru mfumatso imru bahi no mru Islam no Mwenyezi Mungu akusise aya abasa watawalla anja'ahu al-ama yakaya hakamharaziza wakati sidena mnayo yokana leo baya ngoso mababa ko ngwarongozo abo ibn Maktum wotsumuna mrubai wengi hako jajamlo kana sidena mnayo hodhalilisha manadamu hauhona manadamu mwene yotsi haki na uondo mwedo kao karurumia mazerezo zinu tsonokana nukta mada wao watiti yo muhimu rijerudo jone sambabi ili rido reveye mbabi retso dhalilishana manadamu imrikao Mwenyezi Mungu amtukuza hako yatsonesa upando hema kaulu yokana leo kanga rongozana hao banu haumra jemi banu ngorongozo population komori ndra wa stay yaonekeze daraja za hao yaoneza nkili za hao ndra warongoze ili hamaste ili zila message ikao wo ujanzo zibe ilwanda wakendao wazirenge washilewa elewe mdungane wenao wasilishe ila message kao do ajanza wibe watu fakomor hautimizi ye directe hangu yenu de suija mana Idris mwisha Yezukongo Abdallah Abdulhasan hakana biokaya nsiparo injia tishia sinowinjia tena nane mwinyi wae hakotsaha yokahaini mrudaye yambaye mrudaye mwanyanya wambana yatsinjia feri yenu hairongo watena mwinyi de andambia yokahaini mrudaye yatsinjia feri yenu hairongo wa wengeti janzani be message yenu mwanama hasano gosatori rawe butilaki hanyon sipia
sujet dresi yenu emwinyiwae ngone soka katwanza mria irongowe nge ikanga bozo haba na mwabe siasa au mwabezo monao au mwabezi la kaundo mwa mzitwali yao harumwe semeni mjemzonese harumwa komori shopado Idrisi ngone sokana katika mwanyanya ujo habanu haonese hadisi yotena yongo nokaya haini kama hakama bo basi watufa komori garjona na wakati wasaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam